ijo kimvuga jeshe ati ni shashe chifua ni shashe ni sebo tuibwa domtoro adiva ito tu insurance ile magari na mbwenu insurance hizi ni daktari kusaka disa ni watu service doctor services na mbwenu kwa position se jowe chintecho ukitera mutoki insurance zo kutereza zikora ibintu bikire ati tuza umurwaro tuya insurance yitu tumubwira nakire muza kuteka good care of so wa admitting amutahimbazi naza kuteka tuzahera utoshtemera kabagwa gatera zibashahe muza kasheshe administrator umushagira ati cyayitagamo ambulance ambulance katuye mu rwaro nyine kuzara fara asire fara to ndi cyatuye mu rwaro akandi amani akomeza mana abakubi twamuta ambulance umusati aha emergency unit tarashuhire ambulance mina magarage Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati kore media birankore Center oijaha osase abokorwa mu kazi wabo speed no chimanya niwe twiro bintu kebi niwe MC za radio tukora tumaze kubwira ibintu nyina kubanza kwasima kwija kandi nabatoreka amana menshi kuko nayibuza each audience ne mugenzi yonka ningari ne yanjye ati naza kumenya audience yanjye n'abana musiyanti ngarike munajya ateiwe umujyango tata ati audience yanjye niki yewe Mungu ati musasi amshara wanje clearance gahungira muto n'undeba nicyo busasi mununga tumazire hamwe imyaka miliyoni 23 nabasha kuba mutakimanya ngasubira hamwe turi love ya mani ane kuramu amapenzi murakoragani ati nje hano turamemba yes isha tunije mazo barebe imwe aroche isha shabasha tubana bamani twabari mwana barabashita ati nowe ninyakashije kugufu junior mama murebere ubwo second born no akishatu aho ntotwatwaka mukomegenzi yampaka jambo ati niyo gomeza mawo ati numujyango ni importanta Nimporachi kubi mnonga mukama mpeze cyumuro kirungi aza amagarage ahita kubara katakara bunabara mukazo gukora ayimukakare nyumukikwenema n'icyo kabuna tanga nguza radio mukasheshe nzagamba siwe nimboroka nangwa chief no kushaka kumwambira ndabona unyombera radio reka kuyombera because I'm working and I was working looking for school fees for my boys. Ahamagarage yashyize kubaho tutiwe kuba kena nimbura n'abagamba ina bagira ngo bagambe tarashwira mu kazi akashwira kuba sinayibuza bamenye siki timu barya so turabwira hubire bugufu ijo kimvuga jeshe ati ni shashe chifua ni shashe ni sebo tuibwa domtoro adiva ito tu insurance ile magari na mbwenu insurance hizi ni daktari kusaka disa ni watu service doctor services na mbwenu kwa position se jowe chintecho ukitera mutoki insurance zo kutereza zikora ibintu bikire ati tuza umurwaro tuya insurance yitu tumubwira nakire
muza kuteka good care of so on admitting amutahimbazi naza kuteka tuzahera utoshtamira bakabugwa gatera zabashahe muza kasheshe emwe umushagira ati cyahitagamo ambulance kashe ambulance atuye mu rwaro nyine kuzara fara asira fara to ndi cyatuye mu rwaro akandi amani akomeza mana abakubi twamuta ambulance umusati aha emergency unit tarashuhire ambulance mina magarage kasara ambulance kama mezi chumuruki mwana mugaruke mu ichumuruki mwine nuku mugera magana mani mukama maheze chumuruki tsoye ndakusima abatwe n'abatemeremo abatwe n'abatempoinga Vision Group specifically Radio West na TV West Claire Kabo manager wa TV West wa Gitandikire anyabeza kukuza kuze nyuma aho muza radio kuri kuri mu miji imbasimo mbatera umugaro aba Vision Group Nakusima Great African Radio igereza guhumura umugundi bari bamukora kuze nawe ayine talent n'umukozi mu nyurongo namutera umugaro Nakusima Danu Hemba atuye pick up yokora byona kandi abana majuta mutera umugaro ari byona manje gusiza ruzi kawo tweta kawo ubwo mushira kwasire ikimotoka cyaniza kipakinga haye so cyane no tumbi ndice bane atiwe ugatushabire through ikimotoka cyamizi cyapakingaho abantu banywana barya byona tano na burufu buryo kwitukura bahona nengera mu akireba banze mutera umungaro Mwenjeri za chairman with Lucifer Baron unopposed Mwenjeri njemera kure Atoro mwacha mruka chairman Koka Arunta yari arwashu na demonstration ya kankwite Speed niwe Wene time yawe Namwe na speed Nikushabera Next time uje chukure Yes Yekarutera hono waryaho Parliamentary nachisika Ubira abantu banyashi Tubagera Yes. Ati aroniro mwana wanje munonga. Fredo katababija. Bakanyamuri zira gitu sharing akabagambe zine bija hati mwehori. Okozere kintu arufo tinka kire baka. Shangana leta za date tamusha sede na leta tebe tabashomba. Fredo ja. Actually ni mzee witu katababa. Kuko katababa mero bakuri. Sabi ko kufirira yukacha. Ko kufirira yukacha abantu bakuri bari mzee witu. Mutere ngaro nyingi munoga. Ate tunazurra umuyemerere gake ndebe n'amana macari ngamba kufirira katabara mzee. Mutere ngaro kugira ngo kura zezo ezezi zirangu kwa 1 2 3 enter yabare uskatabarwa umutamani yanakushima banywana banje bona especially abataka babizirinjo maga nsabwe hiyo babatariyaha maga nateresimu ngwembe bayafumura urwiji maga nateresimu ati ni brabant bari bahari bati iza bakuteresha nanya hano izo na TV no Rwanda yes kandi nagiye mutumisha nanye ndiwo mwana wanje yesaba burijo kwato mushani za TV banyamwari za tayari ejo ne chigati tayari west chigati Chiga TV West Nehinda umutere mu ngaro nyinshi yabe no kutubera kandi n'umugenzo biyaza kufa rokija turaruma etutubera kuri gacenje babari mu abantu babiziringiro bakatwakira ku runyo munonga hari umunyana wanje ndakagere deba Fredo katabura umutere ngaro kwezi twakazire ngo twayuramu A1, A2, 3, enter.
musasi ni musasi ibyo nabikora ndakubiyeyo kujya mutakasha ngushira mukurindira abashoza rero ni kuzaro y'inora ngo mushije ati wacenga fakwata mukubi nyina kusima abantu abututwira bamenya kuri muzari bo abantu munyakuri nyamutubara mutujungu marara abantu bitwa gacenke twira myanya 3 n'indijo emiste abantu bagacece bare asha bacereza yes abantu batakabitu rero kusima cyacu yitwegana amatazi mu kucashobora n'umugenza bira nashaberayo kuka yashonganemo yabiraheza umugigi so twenda kuzimushongera indijo when pressure nayo yaritekizo pressure inkozera kubi bamupasira pressure kandi bamukwasiramo nakandi katubunye kabere kari umusi kutwara umutima haro kutasemo no kushoza so obwe kutasemo utigwa katubunye umuntu wazibera rero kushoza mushaka maneshora itererije kutama wacyenga so icyo cy'umutwire kameze cy'umuntu cy'umuntu yenda kusima muramu umucyara umugenzi busesera atanye nawe kutoyene gataza mu class ubwo kwasera bitoki runani mwena kongera kurya umudere gare za burijo ziriye nyinshi niko recognize them no and I respect you so much thank you usuit haja Adam banangi haja Adam achawo okay muzei ikusima munonga kandi turukangirira munonga mwene tinyire cy'ingamba niba tata niba mama muciteke kandi speed nakimanya mzee wito takushira kutubaraho mushangazo yabari munonga nisema bazire bitu barugara kunjiri mzee witu umanzi nabarwire tugerizo kumurwaza no yansi gota kuziriki kongani kamisa zakora igishobora gutwara umanya nabanza gutwara umurwaro twakibeze ngwara zona nabitaye twara ni pamenza kubiza muri bimzeye datina uhame ukina abana bawe nabishukuru ikizo hateka tunge mwishukuru ngari ndibo riyo muri juguningwa bashana no kureta utanu batangire gukora asomere yaje zate na yenda cy'ikindi akora iki ese ukihaburi nanjye no kuri mwishukuru kanakwa amyaka mito yes ba MC aje gutaba yabari utashwaza ejo kweza hano konki wano ndi aho rero banza kumusinde kasongerete so gutaba my brother yabari no bakora ikintu cy'amani uturariza twaratumira ukanyobira inyamizi rebe byo bivuga mane byarutaba ahimbe to kumene byarutaba anga speed jani mugamba uriye yari great guy yabari no utashwaza ati ni mpereza hage ndino turebe abonye ni plan sebo takagwije jero bicuba abandi bakwanza kubi bonye no nyarwanda ari mani ubitwaramu tekayije kara abanza bari bose twaramu programs already twaramu ka specifically nabana shasha is my brother because we are very close kandi shongeze neza kora neza ragambe turuga muri kibibi nemera banamo konka abana bamabona baranyata Ivan Murunji nakora nakabaga master teacher kandi kozena kira chopa emyaka n'emyaka bana bamawo ndabebaza mwebari kushanga mwije kuturukanjira like this is sense. There is another tomorrow. Rest in peace. God bless. Amen. Guru Rasta, umuchika. Guru Rasta wachi? Aina plan. Epale zifire na mwacha kurekisha. President wa Canada swara.
mukama wanje His Excellency akataka kumhostinga chakora Voice of Kigezi. Yes, Voice of Kigezi bansoje kwate mwibondo asa kwamutisha Senyani abanganje atimanya leader of opposition in parliament wala lewa Senyani na kwata mwibondo watu sirenda Actually, ani yako kueleza mama na tukuna tuenda nato. Atuwe wa tuorisha. Mbona tani William. Nato ya very good girlfriend. Nato. Nato kimesa umukazi n'ushije. Baratakizire. Yes, kinga bakweza mutuzi na rugwana mcheho. Musana Paulo bamureba. Nishabiri. Haro kansa na turani berega rengwe tubazo barabitenye barabashita ati Paul ari Paul na barabara mukace abukoze gushangana mutukuza mukazana yes ati harabavuye hakurya abashiki banje muze turebe abashiki banje n'abasaza babo muze no barebe neza bafotori bacu zoba ryitwa fero kandi twurije twitwa fero mishibitu papa rike mushaya atabana basista banje n'abana ba cousins brother banje imana kurongo nyarwanda nandi bivuge muteteri iminota ibiri yonyine obuze naruguru nyirabyo ayira abamusemero kandi turabashimiye cyane abasimamunda abo kwahinanye niwe kugira ngo iki gikomeye mbwire kumenya ko kama bezo mcha cyane nonga kandi bashimira ko we yihangana icyo cyanyeba kasamachura nagora bitute urumva ndashimye cyane abantu batubaye hafi bose abo ku cyari n'aha saza wanjye kwa wihangana wacu kwa wihangana Imana ikomeze kandi ikomeze arakoze yagira ngo gume uhame gume tugire iki ari cyo shongoro cyitwa cy'abanyagaturiki gume tugire iki gume twetegere hati hari umukwe wanjye mukwe witu wa family yitu Simpson Toja mko konka yaba naisha aina na family yao bantu nyine kubanjura because hata na bantu bake mwishwe kubantu arebere bantu banje atikoreke Simpson abatabana bawe ido tuzira bojo bonka ati ngwerirwa kapo Simpson agashwera munyanyeza Nukura mushwira bazara abana babare mbako nababojo nibingi nkabanje family yo na nemereje yonka ikaya ziri kwayo ati rabise abantu nubaguma then ndekigikirizo kazi jaje ayibana n'ibyo kamagamba amazina nayitanga Simpson kandi kamagamba n'amanje nshashaniwe ka family
konka twose twatanise kandi tujamwe twatanisize hamwe so yahangane turanewe kandi tujya kwakira abantu mwena okwisha mukatwatsa abo orugambo rwetorobi konka tuza kwihangana abo kwana nyinyi mabawo n'ukimenyaje minyanyo kwa katwaro 3 years back now, but we've been together for all this time and we shall always be together. God bless you. Ati nyewe nawe twabedro machenye mukama bagenza kore ki abahumuzeje wenu najya nipendera tutugera kubwibwire bwanyu wingi abantu muzahare nimwe bare kwijuma namba mpango uriwe ibisini jana zo kwera kuganiriza nkora mwadijo kandi rukundo igereki mu kwase binaza mbe kumere kubasingo twiro dabo mukama abahereje ebare kuyanga Kore Media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Kwatsi Kore Media